Pagsarmingan. Natural laeng ti panagbitot, no ti puso kan panunot, kat maandingay iti sapuyot ni sulisog. Ngam no ti tao nga agbidot wano agbasulman, at dalat ta siled ti panagbabawi iti kaungkan na. Aturan na dagiti bidot na, kat sapulan na tinalintag adana. Babaan iti tulong tinamarswa, amang linis iti puso kan panunot na, kat rumusing tinamnama iti kaungkan na. Pagsarmingan. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Dupais. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Babae ti anak tamay la. Kamaudyanan na. Nakapasngayak matlaangan. Makaangas ako ni tinalukay. Sige nga, Ruden. Pasusumon ti anak ta. Mabisin nakit din da ito itasangit-asangit. Wan nga, Rod. Oh, ala, umay kan baby wan. Nagsardon kan nagsangsangit. Mayla, sapay la ko ma. Tay pa may samon ti panawan mo iti anak ta. Ha? Day talaan ti kidkidawagan ka. Wan ka di kagdanag. Talaga amot nga'y pamaysakon ti panawon ko iti anak ta. Rudy, bantayam ti asawam Amangan no sa bali manen ti aramiden na. Nanang? Amum ka diti ibagbaga dagiti tattao. Ibagbagada asaan mo kano aputot ni Trina. Anya? Kasanumet ngamin asaan nga ibaga ti tao dayta. Ket panaw ti asawam. Agawid laengen no agpasngay. Takasano, sa bali mo ti kukwaan na. Komporme ti papapanan na. Kasla awan ti pamilya na. Sapay la ko matagbaliwan, nanang. Itataddan anak me. Kumaa, dayta amot ti daw-dawatag anak ko. Jakmet ngamin maawatan di asawam tapagaayat na launay ti puwampanaw. Imbes nga aramiden na ti obligasyon na kas asawam. Agam sabali mo ti kukwaan na. Paspasyar ken barkada mo ti ipang pangruna na. Imbes at ti pamilya na. Kasla saan anaasawaan ti gargaraw na. Nanang? Nagadumat ngamin ti aggusto ken ka idibaru ka. Ngam no apay animay lapay laeng mating kalaysam anak ko. Nanang, saan tayo kuman na pagsaritaan dayta? Asawak lata ni Mayla nga uray anya pa'y ti mapaspasama. Mayla, nagalisto naglabas ti bulan na niya. Dandanin makatawanan ni Trina. Wan nga, Rod. Nagpaspasa talaga ti panawan. Agyamanak, tasan ka apimanaw di ti balay. Agyamanak, taim pa may samtin nga si kaso iti anak ta. Kat nagbasitan ti anak ta. Alangan mo ta panawak. Mayla, saan ka kuman na pumampanaw? Rudy. Idyamon ti isusurot mo kadagiti babarkada. Ipamay-samon ti mga si kaso iti anak ta. Laglagi pam asabalin ti biyag mo ita tamay sakan nga ina. Ay na, Rudy. Dinakman isuro. Amok ter aramidak. Palpalagi pan kalaeng. Namangan no di mo manan malapdan ti bagim ket pumanaw ka manan. No di mo kaya't apumanawak, sumardeng ka nga, Ruden. Diyak kayata na pagsaritaan dayta. Makarengreng. Ni Trina samot yag sang sangit ti tabalay damayla. Nay apay,
Awan nga ta ni Mayla te permimeten ti sangit ti anak na. Di na lakitaan meten. Ay na, hinak man lakitaan. Amang ano awan mo ngagpaiso ti kadwa ti apukok. Mayla! Mayla, lukataman day toy. Mayla! Awan na talaga. Napananangatan. Ne. Saan mo't gayam anak kalaktiri daw? Ay, Mayla! Sangit ti anak mo. Anyat kukwam, tadi mo man lakitaan mo't. Ay na, adamot gayam iti indayo ti Trina. Ay, humay ka apukwan. Nabasbasamot gaya mo, tikawus mo itilingot, kas kadalwa. Ay, napnapanan man nga minin aya dya inam, tadi na kamanla si kasun maut. Sapay na pa nagtrabaho ni Ruday. Ay, ala, mabitla ang wad, tasukatan tatibadom talay. Permin anabasbasa, pok. Adda kayong matgayam ni Tibalay Nanang? Ayan ni Mayla? Jack Abmaw, Ha? Nanang? lumabas ako maitay dito yung balayaw, ngem nangeg ko tinagpigsa sangit ni Trina. Iso adim magasak. Ngem itay inmunegak dito yung balayaw, agmay may samot gayam. Ay, nakakaasi tila nga ti apukaw. Anya? Pimanaw man siguro di asawam asaan na nagpakpakada. San lata nagbaliw ti asawam? Addan anak yaw ngem pimanaw lata. Inununa na lata ti bisyo na barkada kas kadalang lang ay. Ay wadno saan? Amang ano adakit di mo ti simurutan na sa bali alalakay. Nanang, di kay kumamot agsao iti kasta. Kat anya nga rod ti kayat mo apanunutag. Aramid nga rod ti manakman nga asawa ken ina ti aramid na. Awan puso na nga ina. Kung naklakit din nagtalinaid ka na talaga iti sidong ni Rudy. Apay ko mga agtalinaedak iti sidong na. Kat si kati ay ayatak. Nagboring tibiyak iti sidong na. Di na pa'y amot agpasyar. Balay kan trabaho lang ti papapanan na. Sana kasi ti sidong mo ang makapantay ti sa di naman akayat ta papanan. Wana, ngam nagpasikog kamat kan kwa na. Iso anagawid ka. Kasano? Katsak mo't amo ang masikugak idi si Muro takken ka. Kasano nga Rodan? Datantag din na? Anya pa'y ngay. Sika ti kayat ko akadan na. Saan ani Rudy? Kasta ti kayat ko ang manggagan. Saan ka nga Rodan nga agsubsubli iti sidong ni Rudy, ha? Katwan. Talaga mo tadya akong agsubli pulos iti sidong na. Iti anya pa'y lako maaga po. Agtalinaed akon iti sidong mo. May mayat agtalinaed iti sidong mo. Tamaitad mo amin na kayat ko. Saan ka boring akad kadwa? Kasano nawan ti kwartak? Di saan na ko nakayat? Basta, sa bali ka ni Rudy. Agduma ti personality yo. Kay kayat ka akadwa, ngem ni Rudy a boring. Awan na talaga, Nanang. Saanan ang nagsubsubli apulos ni Mayla? Pinanawan na kami nga agama. Nagawan mo ten ababa inday jing asawam Ruday. Pimanaw ket nagsublikan ka. Kalpasan na inawat mo. Ngem pimanaw manaan. Kasano no agsubli manaan? Di mo kunaan nga awaten manaan. Nanang, Huston anak ko, di mo awaten no agsubli pa ay. Nalabusaan ti pa ng liplipot na ken ka. ang kasanon nawan lalaki na. No simurot lang kadagiti babarkada na. Imposible nga awan ti sabali asimurutan na. Nagturad anang baybay ay ti anak yaw. Isung addalakit di ti sabali a lalaki asimurutan na. Nanang, Iso baybay amon, Rudy. Lipati mo day di a babae, tawan mo't lang ti serserbina. Awan puso na nga ina. Agasem nga
Nagbasit pa lang ti anak yung pimanawan. Anya akita ti inaday ta. Awanan puso. Ah, Myla, anya ti mapaspasamakin ka. Kuha Melvin. Apay ngagbakbakwar ka. Anya ti kaya ta sa hunday ta? Diyak ka mo nga sa bali parparik na kanyak. Di mo ko na masikog ka manan. Kasta nga ron ti panagrik na kiti bagik. Masikuga ka talaga. Anya? Agtalupay lang alawas manipod nagsubli kay ti danak ng masikog kan? Melvin. Kaya ta sa hunday ta, asaan ko aputot day ta? Ni Rudy laki dit aking putot iti day ta. Melvin, pasensya kan. Diyak ka mo ang masikugak gayam. Anya mo tanti kastoy. Diyak kay tagtarakan iti jakmot kapkapin ano. Isong agsubli kay tayo ni Rudy, tayo ti mga sikasukon ka. Anya, kasanutan. Basta ipas ngay mo pa iti tasikog mo iti sidong ni Rudy. Awatan na kanipay nagsubliakan ka. Sikat ikayat ko, Melvin. No kayat mo agdan nata, ipas ngay mga Rudy tayo inawom iti sidong ni Rudy. Tsaklakit di kaya tagtarakan iti jakmot kapkapin ano. Ha? Myla? Rudy, naimbag nga oras mo. Nagsubli ka matlaangan. Kunak no saan na kami nasublian iti anak ta? Kailiw kayon iti anak ta. Iso nagsubliak. Naggapgapom ngamin. Inawis naktimay sa agayam ko. Kuna nang agtrabaho kami iti syudad. Ngam iti agangay. Marik na ka masikugak gayam. Iso pinagawid nak ti boss ko kuma. Anya? Masikog ka? Wen, adanton ading ni Trina. Apay ngamin na pimanaw ka asana nagpakpakada. Amo kami na din palubusan. Iso di ako nagpakada. Pasensya ka na, Rudy. Alang nga Rod, aginanakan. Amok anabanog ka. Sigurado maragsakan ni Trina no makita na ka. Ayan na nga, Min. Inalapay lang ni Nanang. Isuti mga asikaso ken kuana tagtrab-trabaho akmat. O, sige nga, Rod. Agi na naakpay laang tani. Nabanugak iti biyahe. Nagsubli ni Myla ko na. O Nanang, Kat, ayan na nga raw. adday jay balay, agin inana. Kasta kadilatan, Rudy. Nanang? Awatom kadilatan akaslawan anyaman na ni Myla. Imposible asaan na simurot iti sabali alalaki dayjay. Saan ka no Nanang? Agtrabaho ko maiti na pananang masikog. Iso pinagawid ti boss na. Anya, kasta manan. Idi pimanaw, nagsublimot laeng ta insikog na ni Trina. Ita, nagsublimanang ta pasikog manan. Kat si kamot amuleng-leng, awatem manan. Nanang, asawak ni Myla. Ken, iso ti ina ti anak me. Alangan mo't ajak awatan. Kasanaw, kat agbalbalin kamot ten amuleng-leng, Ruday. Nalabas sa amot ten ti panagayat mo iti asawam. Nanang, Agriing ka man. Agpanunot ka kumamot tanay. Luklukwen na kan asimumulagat jay asawam. Sulsulaken na kaan ngam nakamulagat kalata. Di mo pa'y amaw ti agkiram, Ruday. Amo kakaguradak, Nanang. Aklunag, kasta talaga tiriknak. Kagura ka, Myla. Nanang, Alangan mo't amaragragsakan aklata. Nga uray panaw-panawam dagiti agama. Kaslaawan asawam no pumanaw ka.
Kaslaawan anak mo ang makasapulkan ka. Nangipan am iti puso, Mayla. Da kayon ati perpekto nga ina. Nagbastos kamutan a babae. Kasta kayo mo't nga minanang. Feeling perpekto kayo nga ina. Idinto ta siya kat awan ti serserbik. Oh, saan ka di akasta? Saan ka makapungtutkan ka? No nasaya at tigaraw mo nga ina. Kakaasi ti apo ko. Takaskan ka tinagbalin nga inana. Pasensya ka lang kuman ka ni nanang. Nagsasao ni nanang. Kunamlan iso ti husto. Saan matakasta, Mayla? Kasta nga ron ti ugani na. Kunamlan asino a perpekto. Huston, makapadagas kan ka ti agpungtot. Kasi mat ti anak tangay imatem. Dayta nga rod ket. Amo ni nanang ama si kugak. Ngam imay pa lang dito balayan nga apa kanya. Mayla, agbaliw ka kumangaminan. Nang runa kat duanton dagiti anak ta. Araramidak mat ti amin. Tapno ipay ko dagiti masapsapul yung nga agina. Ang apenas kan nga umadayo kapaylaeng. Gaputa jak kaya ti maikan dito balay. Kayat kumot ti agaliwaksay Saan agaputa addan anak ko kat agpatingga aklatan iti unag ti balay. Jak mat kayat ti kasta Rudy. Mayla, Iso bagbagaman jinam. Tapno saan akal kalay nga namang sungsungat kanya. Ay na, nagwapo to'y ading ni Trina, anak ko. wan nga rod nanang. Huston ti lalaki kan babae nga anak mi kan ni Mayla. Tapno maipaay mi dagiti masapsapul da. Rumbeng laeng atan narigat no aganak manen ni Mayla. Nanang, Bantayam kit diti asawam. Ang mga numadamdama ket tumakyas manen. saan mat siguro nanang? Doan ti anak mi. Iso asigurado asanan na pumanaw dayjay. Impamaysanan ti mga sikaso kada Prince ken Trina. Ay kat nagsaya atin ngay no kasta anak ko. Siyak siguron ti kararagsakan. No ipamaysan at talaga ni Mayla ti mga sikaso kadagiti anak yo. Mayla, adakon bakit? Umay mo kitaan dagito ginatgatang ko. Tasikaman ti mangibaga, no kasano ti panang lutok dito'y sida apang rabyan tayo? Mayla? Ne, apay ngay asaan asumong bati asawak? Remuarda nga ta kadagiti ubing? Mayla? Ni Prince Dayjay Ayan nga ta ni Mayla. Adamat gayam itindayon na. Kan nakaidamat ni Trina iti kama nakaturog. Ayan nga tan ni Mayla, tadagiti lang ubing ti adda dito Umay ka anak ko Agtimplak lang iti deden, tamangan numabisin kan. Awan manen, pimanaw manen di asawam Rudy. Nanang, Imay laeng nagpas nga ay kalpasan na pimanaw mo tinatagos. Dua na abulan ti anak yo, ngem pinanawan nan. anya matan ni Mayla. Anya ti pagkurkurangak kang kuana. Tapay nga ikaskastoy na. Aramidak met ni amin nakabailak. Tapno agbalinak sayat nga asawa kan ama dagiti anak mi. Ngamapay akay kayat na kami nga ibatbati. Abay di na kayat nga ipa ay ti pamatag na kada kami nga aga-ama. Uray sahanan kanyak. Uray di na kon ipatag. Basta dagiti anak mi kumamat ti ipatag na. Ti asikasuan na. Mas
Nagdaawak nga ron iti dayja tao. Napatpatag ti sa dino man apapapananangam dagiti anak na. Idinto ta dagiti daduma nga inna, kat aramiden dati amin para ka dagiti anak da. Nanang, Ala, lipatim langan ni Mayla anak ko. Ipamaisam ti panawin mo ka dagiti anak mo. Amok anasaya at ti pagbanagan da, tanasaya at kamaet nga amada. Amangan numasikog ka manin ang nagsubli dito'y poder ko. Saan anya? Siniguradok ti amin asaan ako nga agsikog. Talaga nga ayatin nak unay-unayan niya. Agasam nga itakinabalam ang pinanawan dagiti anak mo gapukan niya. Siyempre kasta talaga ti panagayat ko kan ka. Kanalangan mo't nga tagtagibilatan ti kukuok iti silong ni Rudy. Kaya't kumot tinaragsak, kanaalwan na panagbiag, kasi ti ipapaay mo kanyak. Agpaiso? Katuan, aramidak ti amin para kan ka. Kan naragsaka ka talaga iti danam, Melvin. Sa bagay, napanagnagak no kasano ti panagayat mo kanyak, Mayla. Saan ka nagsubli iti sidong ko no sa anak na napatagkan ka? Katuan, ayatan ka mo ta talaga. Iso nga daak ita dito'y danam. Melvin, umay ka! Agsala taman. Oo na, dahil talaga yam. Dahil tati kay kahit ko kung kakit. Nalaing ka talaga sumala. Oh, katuan, sumasala ka talaga. O sige nga Rod, agsalatan. Oh. Dahito ya, tibiyag. Maraming ko amin na kay kayat ko. Awan sa usawir ko. Lang ay lang, teraramidan ka. Basta kaduanak Mayla. Happy lang. Come on. Nagmaya tabiyag. Adala nga rodan kwartata. Marami dapay ti amin na kay kayat ta. Nagmaya ta talaga. O sige nga Roden, salalata. Ipapasta tagsala. Una, awan ti makalapod. Hindi pa nagragrag sakta. umay ka na nakuhan. Agdedikan. Pasensyakan no batal ti pagsusuam. Tawan mo't ngamin ti inam. Masyanak unay kan kanak ko. Ngamawan mo't ti maramidak. Tanalabit. Saan ada tayo iti kabsat mo ti kayat ti inayo ka din na. Ngamuray no kasta. Aramidak ti amin. Tapno mapunwak ti kaawan ti inayo. Napatag kayo unay kanya. Rudy, Ha? Nanang, adda kayo matgayam nita. kaasimot ti apukok. An-anusan ng tagdedede iti batal. Awan mo ti pagpilyak, nanang. Anak panagkunak. Rumbeng laang alipatimon amamimpinsan ni Mayla. Nanang, Adda na kaibaga kanyak nga adda kano ti kadwa na alalaki apimanaw dito'y lugar tayo. anya. Adda kano kutseje ng sukun kan kuana. Iso akayat asawon nga rodayta nga adda mabalin na dya simurutan na. Sana pod no dayta, nanang. Sana simurot iti sabali alalaki ni Mayla. Rude, agriing ka kuman iti kinapudno anak ko. Saan mon anam namaan nga agsubli ni Mayla iti sidong yung nga aga-ama. Tasabali ti kayat na akaden na.
Manang Trina, isurunak man dito assignment ko. Ha? Anya nga minday ta? Math, manang. Nalain ka nga miniti math. Isungay surunak man no kasanungan sarak da itoy. O sige, isuro ka no madamdama. Lupasag pa iti aramidek. Agpay so? Wen, Sige nga rod, manang. Taramidag mo dito may sa homework ko. Prince? Trina? Umay kayo mga anak ko. mangan tayo kano nading. Sige, manang. Intapay mangan. Tagnadakadwa ni tatang itilamisaan. Trina! Prince! Umay kayo na. Un tatang! Umay kamin! Nagimasan ti pa naglutlutom, tatang. Uni nga ron, basta ni tatang tiagluto, nagimas. Una yan, naimas ko na yo tawan mo ti sabali nga aglutluto iti para kada kayo. Uray ni Lola, naimas mo't lang ti panaglutluto na. Ngem na mimas ti luto ni tatang. Ala kayo, numangig na kayo ni Lula yo, agpasugnod lakit di dayjay. Nangugkon ah. Ha? Ala ka, Prince, nangig na kakanon ni Lulam. Uray ata na imas butlat at tilutong, Lola. Ngem na mimas ti luto ni tatang. Na, tainulit na lata. Kasano ngay nanang, ti apo ko yung tinangibaga. Awanan tim aramida kiti dayta. Mala, wunan, ti importante kat mangan kayo ana imbag, apaw. Umay kayo nga rudan nanang. Sumango kayon kada kami, tagigiddan tayo na mangan. Wan Lola, umay kan, may mayat no adu tayo nga agsasango amangan. Wan talaga asumango ag amangan. Saan mabalin a buybuyaan kayo latan? Ramanak man ti ilas-lastog ni Prince Aluto ti amana. Manang, tulungan kang naglaba. Nagaduda kita malabaan. Un nga ron, sige, tulungan na kon. Taisupay nga ramidon ni tatang no agawid. Una, kakaasin ni tatang agtatrabaho iti para kada tayo. Iso tulungan tamot, manang. O sige nga ruden, ipan mo ni ti bumbaan dagiti malabaan. Sumarunwa kon. Un, manang. Oops. Naglagan mo't ganda iti malabaan, manang. Nalagan pa'y lang tasaan pa'y anabasa. Ngam no malabaan dagitan, sigurado natagsunan. Nagapwamanan, apay ngay tala nagawid ka. Anya ko matibibiyang mo. Natural, siyak ti asawam. Rumbang lang arod nga ibagam kanyak ti sadino man apapapanam. Asawa? Oh, apay ngagkatawa ka. Di mo samot na mo ti ibagbagam Mayla. Sa anak nga asawa. Ha? Melvin, Kadandan na kalaeng ngam saan tang agasawa. ayop ka. Insukat ko ti pamilyaken ka. Kalpasan na, kasta itan ti ibagam kanyak. Katkasta mo ta talaga. Saan tang mo't niya agasawa Mayla? Di ka man nagsiray ti dalan ko. Sa dino man ti papanam, kanayon arumrumwar ka, ngam di na kun isursurot ti papapanam. Saan na nakas idi ano sa dino ti papanam kat isurot nak? Business ti papanak. Anya ko mataam mo may papan iti negosyo. Melvin, Agkat gatang langot ka dagiti agkakangina nga usar ti ammom nga ramiden. Ngam sayang lang dagiti ikat gatang mo. Isa manipo dita, saan ka na makapan iti sa dino man apapanam? katanya nga ron ti aramidam kanyak, ipupok naklatan dito'y balay. Anya ko ma. Nagragragsak kamutan ka dagiti napalpalabas. Nagadun ti pagilya na napnapanam. Nagadun ti kawas mo. Kas kada bangbanglo ginatgatang mo kadagiti nagingina nga store. Awanan ti sa pulampay. San ka de, Mayla? Diyak kayat ti nakapupuklatan. Kayat ko. Enjoy mo ati kwarta nga ititad mo. Ngam kasano ama enjoy ko no adda aklaang dito'y nakapupok. Oh, anya ko maita. No dinak mo't laangan itugtugot iti sa dino man apapapanam,
Kandi na kun ikan iti kwarta. Palubusan nak nga rod a pumanaw. Saan ang mabalin? Agtalinaod ka lang iti sidong ko, Mayla. Umuna at Timoteo, Kapitulo 5, versikulo 8. Ngem no adda saan ang mga sikaso kadagiti kabagyan na, nang runa dagiti kamang ti pamilyana, tinalikudan nan ti pamati, ket dakdakes pay, ngem ti saan ang mamati. Padaanan ti tuloy ti pagkasaritan ana itampok ditoy. Pagsarmingan. Agat gatang laang mo't kadagiti agkakangina nga usar mo ta amom nga ramiden. Ngam sayang laang dagiti igat gatang mo. Isa manipod ita, saan ka na makapan iti sa dino man apapanam? Kat, anya nga rod ti aramidam kanyak. Ipupok naklatan dito'y balay. Anya ko ma. Nagragragsak kamutan kadagiti napalpalabas. Nagadon ti pagilyan anap na panam. Nagadon ti kawus mo, kas kadabang banglo ginatgatang mo kadagiti nagngingina nga store. Awanin ti sapulampay. Saan ka di, Mayla? Diyak kayat ti nakapupuklatan. Kayat ko, enjoyat mo ti kwarta nga ititad mo. Ngam kasano ang ma-enjoy ko no adda ang dito'y ang nakapupok. Oh, anya kumaita. No dinak matlaangan itugtugot iti sa dino man apapapanam. Kad di na kun ikan iti kwarta. Palubusan nak nga rod a pumanaw. Saan ang mabalin? Agtalinaod ka lang iti sidong ko, Mayla. Anya? No kasta nga rod. Isublim ti sigod at ratom kanyak. Isurot nak iti sa dino man apapanam. Ikanak iti kwarta. Ba't kam tibuok ko? Panagkunam ka dikat libre amin dagiti impapaikokan ka. Nagadun ti gastos ko ka. Kalpasan na, sikapay tadaganas na ang mga ibagay ti kayat mo. Saan a libre amin dagiti ginasgastos mo iti sidong ko, ta ikarom amin dagijay. Anya? Oray tong palbiag nga ikarom dagiti impapaikokan ka, di mo to maikaro dagijay. Naawatam? Ayop ka. Unak man no asawa ti pangibilbilangam kanyak. Isungarod asikat ti pinilik. Saan lang nga si kati babae iti biyag ko, Mayla? Anya? Saan ka nga asawa? Taad na sa bali nga akin asawa ken ka. Isu nga ita, panawanan tapno ikarom amin dagiti impapaikokan ka. Ayop ka. Agpatatalang nga ayop! Iso di ka aging dadalos, Mayla! Prince, at tuyin ti balon mo mapanidya pagadalan. Thank you, Tatang. Dahito yung matiparagan ka, Trina. Agyaman tatang. Tartarimaan ninyo ti panagadalyo, ah? Un tatang, kasta mo ter aramidek. Kaya't ko ngamin na talaga ti makaadal. Oray siyak mo tamo ng Trina. Kahit ko talaga ti makadal. Kahit ko, ikak to ito daw kwarta ni Tatang. Uray siyak ikaktumat iti kwarta ni tatang. Una yun, dayta. Saan pa lang adayta ti panunutin nyo, anak ko? Tinapateg ket agadal kayo anaimbag. Sana siya ti panunutin nyo, takabailak mo ti agtrabaho iti para iti bagik. Inton lumakay kayo Siyempre, gumapsot kayo ton. Saan kayo na makatrabaho? Isoda kami mo't kinimuha ng Trina tagtrabaho iti para kada kayo. Anya? Un tatang, da kamin tumot ti agtrabaho iti para kada kayo. Alawanan, sumrek kayong harudin iti pagadalan. Naamangan numaladaw kayo, anak ko. Rude, ayad dagiti ubeng. Simrek dan iti pagadalan, nanang. Anya, sapay nagluto akiti balon da sumrek kumay ti pagadalan. Naladawak mo't gaya mon anangyag. Nagluto ako niti binalon da, nanang. Ay sayang.
Imbag ako maidikal man asyak tagluto iti balunan da ita. Ala, ibati ulatan dito'y dayta inluto yun, nanang. Isunton ti kanin dahin to nagawid da. Alawanan, kastalaangan, tanagadumot ti inlutog. Jak makmakan no siyak laeng timangan. Talaga napatagkada kayo dagiti apo ko yun, nanang. Launay anak ko. Awan lang arudin jay inaada. Di rumbang ipatagkwida. Nanang? Pasensya ka no. Naipalagip manunkan ka di awanan puso nga asawam. Linipat kunti may papankan ko na, nanang. Kaya't kung ay pamay sa ti panawin ko kadagiti anak ko. Saan mat arumbang nga agtayak lang ti biyag ko kan ni Mayla. Katwan mo't anak ko. Iso amaragsa ka nak. Tamakita kahit saan ka nga apektado nga uri mapagsarsaritaan ni Mayla. Anyat ko ko am. Apay ang nakatugaw kalatan dita. Anya kumangay ti ko, kat nakapupukak matlatan di ti balay. Dinakmat palubusan arumwar. Apay? Sa dino ko mati papanam. Mapanak aglang ay. Mapanak ka dagiti lugar asigod a papananta. Naglaing kamatan? Jak kaya ti nakapupuklatan, Melvin. Ala, agdalos ka dito'y balay. Pagserbyan nak. Anya? Kat adamot ti babaunan amang serbikan ka. Awanen. Pinapanaw kung day supay ti itangdan ko kuana. Ala, ingkagluton ta mabisinak. Sa anak a babaunan ditoy. Og trabaho ka dito'y balay wano saan, ha? Anay ko, imbatan na. Masakit anak. Di mo masmasan titakyan ko. Anya ka ka di. Agtignay ka nga rudan na di mo kaya't anakarkaro pa'y taramida ka ka. Mangmangan kalatan, ngam dinak pa'y ayaban amangan? Palpasan nak pa'y amangan sakbay amangan ka. Anya, nagalason ti aramid mo? Rumbang lang matapauna amangan ti amom. Sakbay amangan ti muchacha. Ayop ka. No kastoy matlaang ti tratom kanyak. Palubusan naklaangan a pumanaw tag subli akon itidan na ti pamilyak. Naglaing ka matano palubusan kang agsubli ka dakwada. Sana mabalin, Mayla. Nagadon ti impapaay ko ken kaarumbang nga ikarom. Awanan kay tibain. Kalpasan nga impaay mo amin dagiti tartari gagayak. Kastoy mo ti aramidam kanyak. Well, kasta talaga, Mayla. Awanan ti libre iti dayto a panawan. Isu nga anusam nga rod nga ikaro amin dagiti na itad ko ken ka, ha? Ay, ka talaga. No amukla ko mga agbaliw ka matlagayam. Jaklak ko man si mursurot kan ka. Tatang, ayan nga tan ni nanang ito. Ha? Apay akalat ang nalagip mo ti inayo. Una, tadyak pa nakikita ni nanang iti personal. Iti lang ladawan ti nakakita ken kwa na. Napintas ti inayo ken ni Trina, anak. Isu nga rod agwapo ken napintas kayo nga kapsat. Apoy nga pinanawan na tayo. Prince, anak. Kuma, saan na tayo pinampanawan ni nanang, tatang? Tapno kadwa tayo latak ko mga ginggay ta. Kastamat ti kayat ko, anak ko. Ngam awan mo ti maramidak. Tadi namot kayat ti agtali na iti din na tayo. Ado ti arapaap na asaan tayo akaraman. Tatang? Ngam sana bale. Tadakmat ditoy. Saan kayo abaybayan nga agkabsat ken ni manang mo Trina? Ikagumak apunuan ti lugar ti inayo iti biyagyo a pinanawan na. Ken ikararag ko asapay lakuma. Tagbalinak anasaya at nga ama kada kayo nga anak ko. Tapno dumakkel kayo mat anasaya at atao. Nagsingput kayong tupay, tatang. Da kayo ti kasingputan na tatang di ti lubong.
mabaling agtultuloy ti panangad-adipan ni Melvin kanyak. Naglaing mo tanda di at tao, no pagbalin ng nakit din nga adipan na laang. Alaak amin dagiti alahas ko ginatgatang mi kadagiti agduduma pagilyan anap na panan mi. Dito'y tayan dagiti nga alahas. Alaak amin dagiti ay kat pumanaw akong dito'y. Ayan danay. Apay nga awan mo dito'y dagiti nagado nga alahas ko. Dito'y laang matiamo ka ng ikabilak. Ayan na nga tan. Imposible mo tadyak malagip no inyakar ko ti pangikab-kabilak. Sana mabalin ang mapukaw dagiti nga alahas. Dagito'y kaditisap-sapulam, Myla. Ha? Apay nga dakan ka dagiti alahas ko. Iyag mo dagita. Nagkuna nga alahas mo dagito'y. Kukwa kamin dagito'y takwartak tinaigat-gatang ka dagito'y nga alahas. Melvin, iyag mo dagita kunak. Agpakpakaasyakan ka. Kukwak dagita nga alahas. Nagpuskula talaga ti rupam amang tagikwamat iti di mo kukwa niya. Awan ti kukwa, Myla. Taday tabagim lang ti insangpat mo kanyak. Melvin! Naususar mo mo't amin ang dagito'y. Ngimmato ti balor ti balito kita. Iso pa kairanudak mo't lang dagito'y ta ilakok itinangat nga to a presyo ngam iti pananggatang ko. Saan? Isublim day ta kanyak. Kukwak dagita. Nakakita mi ta adipan nga dagkakabalor nga alahas na. Kukwak dagito'y. Melvin! Isublim dagita kunak. Kukwak dagita. Lola, asidagan ti closing mi. Mabalin ka di ada kayon to ti mangyukuri ti medal ko? Ah, uwan aapok. Day talagayam. Awan problema iti dayta. O sige Lola, tanimot tatang ti mangyukuri ti medal ni ading ko. Wan apok. Pakaragsakag launay no. Siyak ti kadwam ang mga alay ti medalyam. Ay na, naglalaing kayon nga agkabsat. Nagsisingpot kay lang arudan, naglalaing kayo pa'y. Awan ti makunak kada kayo nga agkabsat, apo. Wan tanasingpot kayo matkin ni tatang, Lola. Sapay naglaing ka amang pasablog. Sa anak mo tamang paspasablog lang, Lola. Agpaiso timbagak, malawanan. Basta oray intun dumakil kayo, saan kayo kumangagbaliw iti kabsat mo, apok. Agtali na udlat ta kumatinasaya at akababalin yaw. Wen Lola, awan mo ti makagapo tap nagbaliw kami kini ading ko. Imutan mi nga aging gay ti panagdakil mi dagiti nasaya at asuro-suro nga inmulayo kada kami, Lola. Tatang, kuma, adda ni nanang akadwata ito nalaan mi kiniwa ng trina dagiti medalyami. Apay anak, saan ka ti anaragsak no da kami lang ken ni lulayo ti kadwayo ken ni manang mo? No alaan tayo dagiti medalyayo? Naragsakak tatang, ngam naragragsak kuma adda ni nanang. Kuma, agawi din tatang. Anak, panagkunak, saan ka mang namnama iti imposible ang mapasamak? Tatang, No kaya tinayong agsubli iti sidong tayo. Idi pala ko man agsubli. Nga maging gaita. Awan pailaeng. Saan na tayon asinublian apulos? basta'y karkararag ko. Asapay ko mata sumangputan ni nanang tatang. Prince, anak. Sapay ko mata agawi din. Kahit ka na makita kan marakob ni nanang. Sabi ko nga. Tasan nga agbaliw day tarik namin tinayo, anak ko. Tasan kayo mat nga agnanayon nga ubing. Kinimanang mo atrina. Dunteng tulat ti panawen. Asaanin nga inosente dagiti panunot yo. Sapay ko nga. Tanoam mo yun nga analisa rin dagiti pasamak. Kat ipatagyulat na ti inayo asaan ang nagpakpakita kada kayo. Oh, makitam dagiti akwarta, Myla. Ha? Nagadun dagita akwarta? Dahil tinaglakwak ka dagiti nagado nga alahas nga inalakan ka. Anya? No kasta,
iyag mo kanyak dagita kwarta. Anya? Ilusyonada. Apay ko mga itad ko kan ka kat kukwak mat dagito. Alahas ko dagiti inalam nga inla ko. Iso nga iyag mo kanyak nga rod dagita kwarta. Kwartak lang da itoy. Ala, agtalaw kay tisang wanak. Di mo bambantayan da ito'y kwartak. Melvin, apay nga aramidam ti kastoy kanyak. Di mo't ay ayatan nak. Anya? Ay, ayatan? Kasta timbagbagam idi kanyak. Ibagbagam nga'y ayatan nak. Namapay ang nagbaliw mo ti amin. Gaputawan ti Serbim. Awan ti may tultulong mo kanyak. Kanamukmat kat, asimurot ka lang kanyak, gaputa maitad ko ti amin na kayat mo. At kwartak, makapan kay ti amin akayat mo apapanan, gapu kanyak. Maaramid mo dagiti kay kayat mo asaan mo anar-aramid iti sidong ni Rudy. Iso akwartak lang arod ti kinayat mo kanyak, Mayla. E din to tasyak, agas-gastusak lang kan ka, ngamawan mo ti may papaay mo kanyak. Ultimo anak, di nakpay maipaayan, tani Rudy laeng tinakasikugkan ka. Melvin, Kinunak mo ten. Sabali iti. Sabali ita. Sana mabalin na si kalang ti mairan-ranod kanyak, Mayla. Pasapo lang mai-deliver yung amin dagita iti kliyente tayo. Tano mabulilyaso kayo, agsagana kayo langan kanya. Saan kayo langan niya agpakpakita si Bibiyag? Sige. sino nga tati kinasarita ni Melvin iti cellphone na. Di pa ila pumanaw. Taglibasak mo na pumanaw. Mayla! Ha? Apay Melvin? Itimplahan na kiti kape. Uwan, mabit laang. Ti ayop. Pagbalinan na ka talaga na babaw na na. Diyak itulok magnanayon akastoy ti biyag ko iti sidong na. Ha? Anya da ito'y? Kape wano danom. Siyempre, kape. Kastoy nga ron ti kape, nagtamnay! Napuntaan ti saka ti riduma tinabot ta kabaso. Saya atom ti garaw mo ha. Awan na talaga ti sarsarbin mababae. Melvin, agdardaran ti sakak. Nagdakdal ti nasugat iti riduma. Anya ko ma? Saan mo tarumuar ti bagis mo dita nasugat a sakam? Anya? Makaamu ka amang pasardong dita sakam magdardara. Awan pa'y ganas ti mga ibaon kan ka muchacha. Wow! Nagaduti in order yung tatang. Nag-iimas pa yung putahe. Awan ibagayo pa ino niya ti kayat yung orderin, ta orderin tayo amin. Insagana ka talaga da ito yung aldaw para iti recognition dayo. Nagaduti medal yung agkabsat ko naman. Gusto da ito yung tatang. Nagadun. Saan tayo na makmakandag ito'y? Unmat nga men. Nagadun dagito'y Rudy. Sana bali tayawid tayo matdagiti saan amakmakan. Sana masayang. Iso nga agibaga kayo pa'y itikayat yun nanang. Ay, kwa, sabsabaw laeng ay. Anya? Talaga di yung malipatan ti sabsabaw nanang. Ay na, nalaklaka nga minatilmonan ti makan no adda ti sabaw. Alangarod nanang, agurder kayo latta iti sabsabaw. Tatang, mabalin ka di tagbuya iti sini, kalpasan na mangan tayo. Una, day talaga yam. Mapantayo amin agbuya iti sine. Yehey! Ngem, masapul apilyen tayo dagiti buyaan nyo. Uwin tatang. Alangaro din, mangantayon, anak ko. Nanang, mangantayon.
Manang Trina, kita ang naglawag nga star, oh. Asa dagiti bulan? Ha? Wen ngagpayso? Naglawag mo tinday dyan nga star? Siguro, nung nalakat di magpandi star, napana ko ni Jai. Ha? Anya nga iti aramida mi jay star? Kaya't ko ti baka pa ni Jai, tapno makitak dagiti tattao ti baba. Anya? Kasano kumangay makitam dagiti tao dito'y baba? Kat nagngato jay star. Kaya't ko ngamin na makita na sa dinutayan ni Nanang. Ha? Kun manang, isa kahit ko ti magpandi star. Wen nga rod ading? Ayan nga tan ni Nanang. Anya nga tatirik na ti adda Nanang na. Manang, Ipatpatag na ta nga ta ni Nanang. ipatpatag na ta siguro tainyanak na tamat. Ngam no ipatpatag na ta. Apay nga rod api manaw. Apay di na kay tagbalin nga inata. Apay di na ta binantayan iti panagdakkel ta. Tsaka mo manang, basta siya, kaya't ko makita ni Nanang. Kasanon, no saan ngagpakita pulos. Di Nanang talatang orasan nagpagpakita. Pimanaw manan ni Rudy. Imbatinak manan ngagmaymay sa diti balay. Sa pulak ti kwarta nga iduldulin na. Patsak nga dalaang diti dayjay. Aglibas ako na pumanaw ditoy. Basta makaalak iti dakkel agatad apang rugyak. Saan ang mabali na pumanawak dito'y akaslak lapimpiman? Alaak mo tirumbang para kanyak. Dita kabinet ti amok apang ikabkabila na iti kwartana diti balay. Sapay ko matamakitak dito'y. Ha? Kunak tumat. Adda dito iti kwartana. Nagato ang kwarta da iti adda iti bag. Bagkataklatan da iti abag. Kukuha kon da iti akwarta. Tiyam muna, mamay sa anak. Diyak itulok. Diyak kon mangala iti kawas ko. Sana bale, tadamotan ti kwartak. Magatang ko aminan akay kayat ko. Pumanaw akon dito eh. Darasak pa'y timag na. Asidag akon iti pagluganan a pumanaw dito syudad. Masapol ang makaadayo ako dito eh. Ha? Tilugan nga umasidag kanya. Ay! Dandanin ako na dumpar. Lumugan kan, Mayla. Elfin! Baybayan akon. Kaya't kunti umadayo. Lumugan ka, wano dong paran ka. Ha? Lugan! Juan, lumugan ako na. Aston Melvin, nakasya na. Ayop ka, babae. Pumanaw ka lang arudan ng takawan na pay! Aston, nakasya na ka. Nadardaran tiro pa kiti katutumpam kanya. Kurang pa dita. Isaamani po dita. Saan ka na makarwar dito balay? Anya, pupok na ka. Wen! Ang talinag ka lang dito o nagtibalay ko. Kita man, no makapanaw ka pa dito eh. Patayin ka lang ng titakawan na klangarudan. Bumanaw ka pa eh. Melvin. Sabali ka negosyante, Mayla. Jack itulok amalugi akiti amin na banag. Iso nga ikarom lang dagiti impapaikukan ka. Awan nga ti problema ta. Nalawag, Mayla!
Inuman yung ti agas nyo, Lola. Sakbay asumaragak iti trabaho. Ay na, di mon pampadunutan dagiti agas ko, apok. Ta kabailakbot nga asikaswan ti bagay. Uray takayat kayo nga ron nga asikaswan, Lola. Apo, saan kayo naumaan ng kadkadwakin ni tata nga nangas asikaso kada kami nga agkabsat? Nga aging ga iti dimmakkel kami. Iswa, baybay andak nga rod ang mga sikaso kada kayo, Lola. Ay, nakasing-singpot kayo iti kabsat mo, apok. Awan na pulos ti makunak kada kayo. Gaputan na singpot kayo mo't anang padakkel kada kami, Lola. Malangarudan. Sumerkan iti ospital na pagtrab-trabahwam. Tapno, saan ka maladaw? Sana balik kanyak ta kabailakpay mo ti bagay. Sigurado kayo? Wen, malakit din. Sumerkan iti trabaho, mapok. Okay, idisuklat lang arudan dito yung lamiseta ti agas yu. Agtumar kay tulatan, Lola. Muwan, Vicky. Ha? Saan na Vicky tinagan ko? Trina, Lola. Trina. Katuan. Nalipatan niyo man ang tinagan ko. Saan mo't? Si kantupay ni Vicky. Mala, oray no malipatan niyo tinagan ko. Basta di yu liplipatan ti agtumar iti agas yu, Lola. Kumusta di trabaho, anak ko? Nasayat mo, tatang. Agyaman timbay kayo nagnadito syudad. Kadwada kayon kini Lola ditoy. Kasano ke dito'y kamot anay destino. Uray ni Trina, iti ospital dito'y syudad tinakastrekan na iti trabaho. Iso akay kayat min kinilulayo ti agnaed dito'y ta saan tayo nga agin na tayo. Tatang, Talaga sa anak anayruam nga adayo kayo iti denak nga agkabsat. No apay met ngamin anagado di tati mabalin mo nga alaen idi akurso ngam kinay kayat mo met tinagpulis. talaga kami nakikot agbali na pulis, tatang. Ket natong palday ta nga arapaap mo anak. Agyaman na ken ka, tatang. Taynan anusan na kami kinimanang Trina pinagadal. Pagribangak day takas amayo anak. Iso asyak ti karagsakan, iti nay matangak ti panagbaligyo nga agkabsat. Apay anakayda ka dita. Medyo madingamin ti riknak. Kun kayat kun ti agdigos. Nabayagan ajak nagdigdigos. Tadi mo mat kayat nga agusarak iti danom. Sana mabalin. Isupay ang mainayo na bayadam kanya kat di ka lang arudan makabaybayad. Bagay mo matgayam tagbalin na dungarit. Tasan ka pa yun nga agsuksukan. Kasano kat inalam amin ang akawas ko. Awan pa'y timbatim apagsukatak. Hala, bumangon ka kit di dita, tanda pa pananta. Ha? Sa dino? Parwaran na ka din diti balay mo anang ipupukam kanyak itinumano atawan. Ado pa iti ikarom akwarta kanyak mayla. Saan ka makabaybayad no adda ka lang dito o nagtibalay? Ha? Anyo ti aramidam kanyak? Basta, sumurot ka kanyak! Apay ang pinisang mo ti kawus ko. Awan lang arudan ti sabali ang kawus ko. Pinisang mo pa'y. Alakit din! Sumurot kan kanyak! Dagiti Proverbio Kapitulo 16 iti versikulo 4 ngaging ga iti 5. Adda panumpalan ti amin a pinarswa ti Apo. Ket pan nakadadaal ti panumpalan dagiti managdakdakas.
Kagura ti Diyos ti amin ana palangguad. Pulos adinay palubos amalisyanda ti pannakadusa. Padaanan ti tuloy ti pakasaritan ana itampok ditoy. Pagsarmingan. Apayan na kay daka dita. Medyo madingamin ti riknak. Kun kayat kun ti agdigos. Nabayagan ajak nagdigdigos. Tadi mo mat kayat nga agusarak iti danom. Saan ang mabalin? Isupay ang mainayon a bayadam kanyak. Kat di ka lang arudan makabaybayad. Bagay mo matgayam tagbalin adongrit. Ta saan ka pa yan nga agsuksukat? Kasano kat inalam amin ng akawis ko. Awan pa'y timbatim apagsukatak. Ala, bumangon ka kit didita. Adda papananta. Ha? Sa dino? Parwaran na ka din dito'y balay mo anang ipupukam kanyak itinumano atawan? Ado pa iti ikarom akwarta kanyak. Saan ka ang makabaybayad no adda ka lang dito unag ti balay? Ha? Anya ti aramidam kanyak? Basta sumurot ka kanyak! Apay pinisang mo ti kawus ko. Awan lang arudan ti sabali akawus ko. Pinisang mo pay. Tapno maibagay day takawus mo iti papananta. Ala, sumurot kan kanyak. Sa dino nga min ti papananta. Awanan ta dupay asao. Palubusan na ka din na pumanaw. Apay kumapalubusan ka. Kat di mo pa'y naikarkaro dagiti nagado agastos ko kan ka. Kano palubusan ka, sa dino kumati papanam. Agsubli ka, itayan ti pamilyam. Ha? Panagkunam ka di kat awaten da kapaylaan. Basta palubusan na koon. Nabayagan ti panagbalin ko nga adipan mo. Iso nga awan nga rudan ti karukken ka akwartam akas iti kunam. At dapay pakairanudakken ka mayla. Iso adinak nga rod isuro. Lola, bumangon kayon tamangan kayon. Masapo lamangan kayo. Tapno makatumar kayo iti agas. Lola? Ha? Lola? Lola? Tatang! Tatang, umay kayo ditoy! Tatang! Apay ka di anak ko. Tatang! Awanan! Natayan ni Lola! Anya, Pinanawan na tayo ni Lola! nanang. Oray no di yung mangmangin. Ulit-ulit at kadyaman ka na kayo. Gapo iti kinaimbagyo kada kami. Saan unay anarik na dagiti anak ko ti kaawan ti inada. Gapo iti panangipatagyo kada kami nga agawa. Lola! Sige nanang. Agin anak nyo. Ipagpatigda ka unay-unay. Anya ti aramidan ta ditoy. Makitam dagiti nga agpalpalama. Ha? Apay dagijay. Kakaduam dagijay. Anya, pagpalamaanak. Kasta nga rod. Agpalama ka katitid mo amin kanyak ti masapulam. Anya? Kakaduam mutlaang dagiti agpalpalama ditoy. Kadi mo gamden taglipas, tadamangkit kita kada kayo kadagiti kakaduam. Iti kanito apanggapom taglibas, matay kamot adagos. Anya, saan? Kasyanak, Melvin. No kasta nga rod, di mo langan gamden taglibas bayat ti panagpalpalamam, no kayat mo nga agbayag pa iti biyag mo. Nagadun ti rikrik naak. Ang mga nudyakon makapagbayag iti kalkalsada nga agpalama. No saan kan nga agbayag, di itabundakan. Hayop ka? Simuro takken ka taing karim nga agbalin anapintas ti biyag ko iti sidong mo. Kamaapay akas ti matan ti aramidam kanyak. Awanan ta do pa sao. Dumsag kan dito'y lugan kat irugi mong tagpalama. Kat laglagi pom amin ni embagakan ka, no di mo kaya ti madusa. Ta kayo, bantayan nyo amin dagitag palpalimos.
Amo yung tidusa dagiti agpanggap nga aglibas. Boss, sige. Saan kayo langan nga agpakpakita kanyak? No dati makalibas ka dagiti agpalpalimos. Isabantayan nyo anay bagida. Nalawag? Boss, nalawag. Sige nga rod. Da kayon ti makaamok kadakwada. Makaikawat ikawanan ni Lola. Wan nga rod, Prince. Panagrik na kat. Namidwata na pukawan iti ina. Gapo iti kaawanan ni Lola. Manang Trina. Naragsak ka naliday ti kaawanan ni Lola. Maliday anak, tasaan tayo na makitkita. Nga maragsak anak mat tanaginanan. Awanan ti sakit a marikrik nana. Wan manang. Adumot yung tirikrik na ni Lola. Kanakaron ti kabaw na. Delikado na rumrumwar. Isa pinagina na siguro ni Apo Diyos. Tapno saanan ang marigatan ti pisikal abagin ni Lola. Kanayon ak nga agpayson di teruar. Gam nagadumot ti mata amang sipsipot kanyak. Anyan da ito yan agbanagak. Pinanawak ti pamilyak. Tati amok. Agbalin ak aray na iti sidong ni Melvin. Insukat ko ti pamilyak iti silang ti pirak. Diyak pinadakkel dagiti anak ko. Kapo iti bukod ko pagragsakan kan tarigagay. Nga mapagbiit lang aginawa tinapasarak. Dinakmat gayam amo nga ilalaan ti tao anang isukatak iti pamilyak. Anyan da ito'y nga inararamid ko iti biyag ko. Nagbakbakot akawan ti serserbik. Dinadahal ko ti biyag ko. Kapoy tinagdakas sa tarigaga. Anay ko. Pasali ti dalang. Anan. Wala talaga ti serserbik. Nutratundak ti madak ataw kapoy ti tsurak. Kas nasaan ako na tao, iti nagpamanagak. Tatang, agpakadakpay kada kayo iti sumagmamanungal daw. Nay, papanam anak ko. May papan iti trabaho tayo ti tatang. Pasensya kayo no Jack may baga kada kayo. Confidential ngamin. Mawata ka anak ko. Maganad ka akanayon iti sa di naman apapanam, ah? Wan tatang, di kay danag. Amo katrabahin at na po Diyos ita niya managanwat ko. Tapara iti pagsayaatan ti padata o da ito apagnak. Kasano nga ta makalibasak? Nagadumot ti matamang sipsipot kanyak. At tao ni Melvin. Diyak kayaton ti agsublitayan ni Melvin. Nagadung agpaiso ti napalimusak. Ngam saan kumot ako ko na ito'y. Magkitaklat tayo ti gundaway kung aglibas. Apay talangyaw ka talangyaw. Ha? Ako awan. Mabisinak laang. Panggap mo ti aglibasan niya. Ne, sana pud no dayta. Apay ko mga aglibas sakit amok mo ti pagbanagak. Sayatom lang ti gargaraw mo. No di mo kaya ti madusa. Ha? Ala, agpasimpli ka lang. Ang mapanit ti pagsasarakan niyo. Amin ngagpalpalimos. Tapumanang tayong ditoy. Sa sino pa iti papanantayo, boss? Idiretsum laeng. Saragak pa iti business partner ko. Ha? Nagawan mo ito na panunot na iti taong grasa. Tagalakad ka din, anagpating nga iti kalsada. Dumsag ka. Kitam, nasagit sa mo tilugan. Anya kumano nasagit, boss. Awanan ti marami na ta. Siyak ti bus mo, saan ka di? Oo, Sigama ta talaga, boss. Mawait lang.
Dagita, ti taong grasa. Kasta, mangan ka lang aging gay ti mabsog ka. Kanam amin nga impasaganak a kanam. Amo ka pa si basura ti kan kanam. Iso nga ita, mangan kamatan iti limpyo amakan. Awan gayam, anya tinagan mo. Karding. Karding, kaya't mo ka ditag trabaho kanya. Agbalin ka lang nga tawag akadwam dagiti daduma at tawag. Ag-deliver kayo lang iti produkto. Kalpasan na awanan ti trabahom. Ikan kamutan iti dakkel agatan. Ha? Agpaiso? Ikanda kiti trabaho? Wen, mayat ka kaditi dayta. Uwan, mayatak. Basta dalaki diti panganak. Good. Nasayat no kasta. Kaano ka di arugyak ti trabaho? Inton bigat, mabalin mo ti mangruging agtrabaho kanyak ta saan kamot anapakaruan. E dinadong parnaka ti kotse. Hanya mo tanti kastoy. Di mo't laging bagan to'y uyak ko. Kasanumat ngamin nga gimbagak. Katadaklatan akanayon itiigit ti kalsada. Madamdamalaang. Sigurado amapan kami manan agpalama kadagiti kakadwak. Mariknak paikit din ti panagkapsot ti mga. Nagdaras ti panagkutong ko. Baila. Melvin, nasaya tay may kadinahan ko. Anya kamutan. Kaparugit ka kasangsango. Melvin, kasyanak. Ipanak ko ba di ospital? Sa baling aminan ti marik-rik nakitibag. Sumardan ka man nga umanayag. Nagaryak ka. Dara ti. Oh, Naipasurti ti uyak ko. makapadurman ka talagan, Mayla. Ang mayat ti kasta ajar mo. Tapnat ado ti maasikan ka iti panagpalamam kat dakdakkel ti ited da alimuskan ka. Anya, ayop ka. Demonyo ka. Awan asim. Palubusan ng raangan. Gamtiin ino tapat patayin na. Agsumli ang laangan iti pamilya. Saan da ka napagan ano ti pamilyam? Iso asaan ka namang namnama sublian na ka ti pamilyam? Aklunem lang ti ginapudno asyak ti pagserbyam. Ngaging gay ti maudi nga anges mo. Ayop ka, Melvin. Dap-dapak ti babawi ka. No apay asimuro taken ka. No apay anamati ka nagiti amin ngayong karkarim kanya. Ngagmiyag ang akaslaray na iti danam. Nasisira pag iti peke a diamante a pinangayayom kanya. Ayom ko. Mayla, di ka nagdrama. Kinunak mo te. Dito'y kan ngaging ga iti matay ka. Tapa nagkita kan krakel. Saan ka nagbayag dito'y rabaw ti dagat? Iso abayat asibibiyag ka. Pakairanudan ka pa'y nga umuna. Ayop ka. Ayop ka. Ala, sumrek kayo iti palayo. Basta di dakating bumatus-tusaan. Darasan yung rod. Tagtrabaho kayo manan nitong bigat. Iti agduduma nga iskinita. Sige, umunag kayon. Tay sarak matan, tidak kalari daw. Oh, Aping impubok mo dagidyan agado at tao. anya dar aramidom ditoy. Kabarbaro ka pa ilang ditoy. Naglaing ka na makibiyang.
Kahit ko lang ang maamuan no sino dagijay. Trabahador ni Boss Dayay. Anya? Saan man natila damdamagam. Kundi ka makabibiyang. Itanyaman ang makitkitam. Tadabukod mo at trabaho. Ala, kumay ka. Tay surok matan ti aramidam. Dagita, ti-deliver mo, Karding. Anya dagita ang nakakarton. Saan ka nagdamag? I-deliver mo lang dagita. Tapno saan nga gunget ni boss. Ken tipang tedam kadagita. Sige nga Rod. Nawatam ka dimot lang. No asino tipang tedam kadagita. Wen, nawatak. Walang arod. Nagtignikan. Ti-deliver mo dagita. Ken ni Mrs. Ong. O anya, naimpake ka din dagiti shabu ang may deliver? Good boss. Awanan ti parekot. Nasayaat. Siguraduhan niyo may deliver dagiti iti rumbeng nga pakaypaayan na. Good boss. Binilin mo ka di, dagiti ka barbaro a delivery boy asaan da pakibiyangan dagiti delivered. Good boss. Amudan tiraramigan da. Nasayaat. Ungayam, ayan ni Karding. Nabilin mo ka din. Good boss. Inted kon ti-deliver na ni Mrs. Ong. Awanan ti parekot. Bogart, ayan ni Karding. Isulangan ti sana nagsubli ka dagiti na pan nag-deliver. Diyan ka mo, boss. Sa dino nga tanti na pan... ni Mrs. Ong ti umawawag. Hello, Mrs. Ong. Hayop ka! Traitor ka! Anya ka din day tangay pagpagam. Saan ka, traidor? Traitor ka! Ipulong na ka na kini pulis. At ta na kini pulis na aglay dito'y mansion ko. Mrs. Ong. Ko sasay! Bogart, bumanaw tayong ditoy. Ngamsakbay na. Puuran tayo pa iti pasdagtap na awan ti maala dagiti pulis nga ebidensya no umay da ditoy. Boss! Nakatong dagiti pulis di karuha! Lumaban tayo kakadwa. Di tayo itulok amastrek na tayo kan matiliw na tayo as ibibiyang. Nakirangat ang dagiti tao ni Melvin. Talaga saan da kaya ti patiliw si bibiyag. Mapupuuran yung pasdek. Ikagumaki makastrak iti bakod. Kasimot dagiti nagado ang nakapupo kabalod da. Oops! Adita, nakastrik at ba't lang iti compound. Oops! Naimbaglakid din tada ti pundi kayo naglinganda. Ikaw gumag tagarodok naging nga makastrik at iti pasday. Dumakil na dumakil ti po. Nagdakilan na talaga ti po. Ngam sa nabale. Nakadano na kung dito ay nagiti nagado nakapupok. Atay ta, naikatan ti kantado. Darason nyo! Rumor kayo dito kat nagpigsan ti apoy. Magna kayo ti kanawa na pasilyo. Darason nyo! Ayok ka! Si kagayam ti traitor Karding. Sumuko ka lang ngayon, Bogart. No di mo kahit anak karo amay sagmak ka. Diyak sumuko. Patayin ka, ayok ka. Igaglingan di tapader. Awanin ti balang, Bogart. Sumuko ka lang ngayon. Ayok ka! Tisakap. Saan ka na makalibas? Antay ko. Tisakap.
Di na posasan. Sana magasin. Tulungan ka! At dapay sana nakararing balyo. Tulungan ka! Saan? Di mo ikamang tipo sa skawdi talando. Mas digin ti ulam. Agulimot ka! Tulungan ka! Pag-aasiyo! Paruarandak nito! Hawanan, matayak samatan dito'y nakaipupukak. Sumuragan asok nitayan ko. Maururam sabat kanti pas nagayan ko. Sapay nagandang hindi kanal buong itan. Tulungan dak! Melvin! Paruwaran na kung dito'y! Melvin! Kasyan na! Ang lisi kayo ni tayo tirino! Paltugang tikanda ko! Sige! Ang bilang ang ititalo! Isa! Dua! Halo! Agyaman ako. Dapat lang tinaas ka niya. May kayo! Asidigan ti oram dito eh. Sige. Saan kayo ang makapanaw dito ya si Bibia? Melvin! Sumuko ka langan, Melvin! At dapat panahon mo magbaliw! Ay, turka kasi. Si kakit tinabusabos lang ti magdadahil tinagpayag ka pinagregrigata ka negosyo. Illegal ti negosyo! Isarumbang lang ang may sanggan! Kanikaram tinagbasulam! Ayop kayo! Saan kaya makaruwar dito ya si Bibia? Patay mo na kita, boss. Kasyan na kami, Melvin. Gustong di pa ng parutarikat mo kanyak. Subuko ka langan ka nagiti pulis. Sumartang ka! Amangan mo sikat ko mo napatayak! Sumuko ka langan, Melvin! Barang mapalaganan kay tibasol mo! Idisong ti paltog mo! Anak amon ng tablak tong balak! Saan kaya makaruwar na si Bibia itinay kinapastan? Saan? Ayop ka, Melvin! Matay kayo magpadpada! Pandagan itinatinag akisame. Nana, kami kayo! Ikagumaan kayo nga iruari itiday ti pasdag. Asikaso niyo kung mati pasyente, pangasiyo. Wan sir, arami din mi amin kabalan mi. Prince, anya tinapasamak. Adaga di sugat mo? Dara-dara ka. Awan ti sugat ko. Dara ti pasyente nga inyag mo dito iti akin daray ti daytoy. Anya? Inispalnak da dya bakit? Anya? Sige, ituloy tanto tiyag sarita. Panawan ka pa dito eh. Aramidot pa di trabaho. Nana, agyamanak na nakariing kayon. Kumusta tirik nayo? Adda kayo dito ospital. Kalkalpas lang ti operasyon nyo. Tanay kat ti bala na imula iti abagay yo. Wan gayam. Alaag tinagan nyo ha? Para iti record yu dito ospital. Kantap no amu tayo no asino ti kontakan tayo. Kan maamuan dagiti kakabagyan yung adda kayo dito ospital. Anya tinagan nyo, Nana? Mayla, regalado. Anya ti? Kunayo? Mayla regalado? Tinagan nyo? Kasta nga roon.
Rina, regalado. Di nakasurat iti nameplate. Kadagnagan mo ni Trina, nga anak ko. Nukasta. Saan mo lang aganagnagan, tinak? Sika talaga ni nanang ko. Ni Myla regalado nga inak. Trina, anak ko. Trina, sikak na din na ita. Di anak Mikel ni Rudy. Anak ko. Trina, anak ko. Diyos ko. Ang yaman ako na itanakita may ti anak ko. Na yan na nagsaya at kakanya. Oray ba nagpasultan? Anak ko. Trina, kumusta ti pasyente ang napaltugan, gabo kanyak? Kaya't ko ang makita dayjay. Kaya't ko ti agyaman kang kuana. Kapoy ti panangispal na iti kapsat mo. No saan agapo kang kuana? Amangan no ni Prince ti na ospital, wano. Ay na, diyak kayata panunuten. Umay kayo di ospital. Mapantayo kitaan. Talaga mapanak ijay. Kagap-gapok lang nga nag-report iti presinto, ngam di magasak lang diti balay. Sige nga, Rod. Intay kitain. Adda ka din pamilya na, anapan ng kita kang kuana. Awan pa'y tatang. Datayo ti urayan na. Anya? No kasta nga, Rod. Intay kitain. Kaasimat, no awan pamilya na amapan mang kita kang kuana. Aday tati pasyente. Prince. Tatang. Kaasimat. Mayla. Ni Mayla ka din daytoy. Ha? Tatang? No kasta. Mailaasin niyo, tatang? Anya ti kahit asawan dayto, Trina. Tatang, anya ang Mayla? Prince, anak ko. Diyak lakit di agbindot. Iso ni Mayla. Ti inayo. Anya? Inak, tinangispal kanyak? Naamuak ti pudno a kinatao na. Iti pa ng interview kan kuana. Para iti record na dito ospital. Rudy? Sika ka din dayta. Siyak nga rod, Mayla. Pudno ka din dayto ya makitkitak. Anda kayong amang bambantay ita kanyak. Mayla. Agpaimbag kayo. Agpapigsa kayo. No jak agbidot. Sika, tinangispal kanyak iti ima ni Melvin. Siyak ni Prince nga anak yo, nanang. Tinispal yo, idi pinaltugan anak ni Melvin. Sika ni Prince nga anak ko. Anak ko. Pagawanan da ko ba? Kadag itinagpasulang kadag kayo nga agama. Nana. Mayla. Apay nga inispal da. Idin to sandak pay nga pamunga anak yo. Gapo, tanamiris
ko, ti kinadakas ko nga ina kan asawa. Nakita ka nga anak ko iti kinatao ni Karding. Isa na panunod ko asakbay amatayang. Makarami nakman lang iti nasaya at iti padang na tao. Saan ang masayang tibiyag ko? No kanibusan ako, hindi ako dito. Diyaga mo, kang paypay sugaya man na sika di anak ko. Diyaga po nas pagpapauyan, di pa nag-ipustak itibiyag ko. Nga oray maminado pa'y adaras. Basta para ka na kayo, nga anak ko. Trina, apay asaan pa'y lang makarwar ni Myla dito ospital? Anya timbaga ti doktor kan ka anak ko. Tatang, Apayan anak ko. Ibagan mo niya timbaga ti doktor kan ka. Apay asan pa ama discharge ni nanang. ada nakita daan na dagsan asakit ni nanang. Cancer, iti para. Anya. Saan ako nulita? Awan na dagsan asakit ni Myla. Iruarda ko dito ospital. Diyak kayatan ti agbayag ditoy. Sayang laang ti kanito. Imbes nga ipaay ko ti panawon ko kada kayo nga aga-ama. Nga masapol amagasan ka, Myla. Naklon kun ti pagbanagak. Saan kayon nga gastos iti dakkel ka po kanyak? Iruarda ko dito ospital. Nga, Myla. Pangaasim, Rudy. Diyak kaya't amagsati angas ko dito ospital. Amok nga awan ti karbangak nga kindaw ka. Ngam pangaasim tayawid akon. Kaya't kayo paya makadan na. Ngam saan dito ospital. Kaya't ko arik na ti agbalin anormal nga asawa ken ina. Nga aging nga iti maudi, agundaway ko. Rudy, Prince, Trina, umay kayo manganan. Da kayo talaga tinagluto, nanang? Kasanukat na pilit ti inayo. Di na kayat ti dumneg. Nanang, Di nakpakadanagan anak ko. Kabaalak da ito'y. Aginanakan. Nabanog kan, Myla. Saan? Diyak marik na tibanog ko. Kaya't kayo pa'y apagserbian nga agama. Katagyaman taintan nyo na itagon daway kanyak. Myla. Ala, umay kayon. Mangantayon. nanang, ato yung tiagas yun, tumaran yun. Agyaman anak ko. Nagbalin ka, nurse, nga awanak iti sidong yo. Ngam siyak itan ti tartari patuam. Ada nurse nga anak ko ang mga sasikaso kanyak. Gaputa ina kayo latta, nga urean niya pa'y tinapaspasamak. Nanang, Ala, maturog tayon tani. Rabiin. mabalin adituyak sila diya maturog. Naglawa mo to'y kamayo. Nanang, tatang, dituyak man sila dyan maturog. Uwan anak ko. Umanay tayo mat dito yung opat. Daita ko mamatikin daw ka na kayo. Kaya tagyaman nakta na kayon timay dito. Sige nga, Roden, maturog tayon. Makaabay mi mutlangan ni Nana nga maturog.
Wan nga rod. Nagaduti panawon asinayang ko. No may sublikla ko mati panawon, ababasit kay upay, anak ko. Saanen aday ti panunutem, Mayla. Iturog mo kit din, tapno makay nanakan. Agyaman ako na ikana kayo. Tawan man lati kura nga impakita yu kanyak. Nagdakkel tinagbasulak ka na kayo. Ngam nagsasaya at kayo lata sinubyak. Kanangawat kanyak. Gaputa inada kayo latananang. May saday taan na patag abilin. Di patag dagiti naganak. Ta saan kami ana itao? No saan kayo ana aramat? Tapno agbalin adadakkel mi. Anak ko, Oops! Bawal ti agsangit. Rudy. Amo, Mayla, nasaysaya at matlaeng ti puso ang nakasagana mamakawan, iti anyaman na kanito. Tapno agbiag tayo ang natalinaay. Tanugura ti kupikupan tayo. Dayta ti mangiduron ka na tayo. Ngagaramid iti may kaniwas. Rudy, Sige nanang, maturog tayon. Pagtingaan da ka kiniprin sa kaida. Wan nanang, araku punda ka bayat ipan naturog tayo. Anya, kat siyak nga'y. Siyak ti may papaigid. Di bali tatang, di ta kayong likodak. Anya, saur kayo ah. Ay, aldaw mat gaya man. Naimas pa ilang titurog dagiti agiinak. Nagmaya takit kitain tilangada. Madlawlaunay akailiw dati inada. Payakas ta tilangan ni Mayla. Saan samat nagang angas? Prince. Rina. Agreeing kayo, anak ko. Apay ka tatang. Ti inayo. Saan nagang angas? Anya? Mabit lang. Rik na agtipulso na. Awanan. Awanan na talaga ni Nana. Anya? Mayla. Mayla, sawa. Mayla. Ang inanakan. Katagyaman na kiti Diyos. Kanda tayo iti kong taway. Nga ganun na nga uray apagbiit la. Wala lang. Napotgan, tinabayag at artarig ang hanggang kinubingag. Amarik nagtibaro, tiyarakop mo ngayon. Agyaman kami unay iti Diyos. Kanay parik nami bailang di panangipatagmikan ka. Iti likodan ti amin. Ipatpatag na kaunay unay. Diyos ko. Agyaman na. Iti impay mo analinis a puso kada kami. Iti panagtaeng mo iti kaunggan mi. Tap na pilyan milata ti ginalinteng. Nga uray nasakitan kami nga aga-ama. Iti naglabas na kanito iti biyag mi. Naginanan ti asawa at nag-antirik nana. Taaya, tinag-ari ka na kami. Agyaman kami unay ka. Diyos ko. Siga pagtataudan ti amin na akin na imbag.
Umuna a Juan Kapitulo 4 iti versikulo 16. Katda kami naamuan mi kat pinatimi ti ayat ti Diyos nga adda kada tayo. Ti Diyos iso ti ayat. Kat ti agtalinaad iti ayat, agtaeng iti Diyos. Kat ti Diyos agtaeng kankwana. Ditan gagayam, tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan ana itampok ditoy. Pagsarmingan. Sound effects kan musika. Jan Dupais Jr. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Dupais. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Thank you so much, kadrama. No magustuhan nyo dagiti dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!